TV ugorobonge bothonge bo kathambura twina mbere kwigua tugitirimana kairi kiri metha yetu ya ndeto na nkirigagira ati makora kunthe wethiritwo ri kora kunthe otindite ori wethiritwe wena ntuo imbega tu na gitio kinene ganko watu geni kiri metha yetu ya ndeto kaguthira bambitani Famines wa Kimathi mwananire wetu wa mathithi ugorobwe munthe ni Jacqueline Makena na chietu tugachambiria kagitani aka tukiambirega tuambire na iko na governor wa county ya Meru Mutuma Ntwethinkia arara ubichi yake areo MCA wa Ntwamboi na tongore bange Kathumba bethere tubakina mbere kwegwa bakiriungaga na kana na bethere tubakina mbere kwa bakiriunga ntereira chithere tukina mbere kwikirumagirwa mononi wagagia bokaria na arantere cha Dumuru kuraitha na araba kaina mbere kwa bagia kakambe ya NPL baraba kaina mbere kwa baiteragiria agotigira ati ukaria bukoina mbere kwa bukimatwa ntere ino riboti ino tubanganire tubukatha na mwandiki wetu wa ndeto mukiri wa Nkunja bona bura director wa araskare babakara aturi kwa kambe kwa yoko bobweya nonto dai kwena emergency kwena mengera itomi babwiri ochoka antothi na nyuma ya gavana Mutuma Ntwethinkia kwa Rangers by NPR bombe kwetha baisoka ntere sendwanda kenda kongelo kariantere yu ende ntuko ya rware obisi ya gavana Mutuma Ntwethinkia nikinyete ntere yi areo kinya MCA wa Ntwamboi Frederick Mrugo Jacob Mantele Karute Franklin amwe na director wa Rangers bawatanirete na obisi ya mbunge wa Gembe North Julius Etumu na wenwe Mugambi Ronald nibakinyete ntere andu moru kenda balelia nara kambe ya Rangers komba kwithira yokwa na kinyana araba kethira bakeria relation governor na to directly to the ora kobati kenda askari bara bomba kweja as fast as possible barua chiao chiandikiro cha deployment they are ready ngari re batumaire they have been serviced they are ready na nyabongo itobetite to abadia briefing they are ready lakini gintu kira kimwe gitigere tukwenda ntubetu berewa askari batu tumbo bachokia gi community je gwitangugira bagitaga bate armed bate na michinga. It is a vital tool that they are supposed to have nuntu bwa gukaria ngomba cha area ji aja simply na timu eji onde okona kenda to identify the new area to set through these regions na tukwana community eji ni candidate the ward community ya Ntwamboi ibane candidate 5 acres kidaka ga 5 acres kenda askari baba betu barijas bomba kwa settled in a safer place na gundunya kuna roi kenda bomba kwa comfortable kenda tubaba rijas beya kuria kuo bayanire na goodwill na batena issues na washukuru sana na atwetekie batutethia na twina wirigiro tukithwa twetethuka na kinya tuibwa yake ngabana kwithura yake aina wendi boso kiantu arabari nyume iterera antu bari just babaritirwe barata kuthaba kithiuluka na ara mutindwa thai we have a responsible governor ora wena mathwania mwananchi kirwe ora kumyathinire mwananchi akuona na kure solution na arange ibontu nyamantu abarabara bando na tuchugulikia nikienda thinire barabara era ya security nyayo ikomba gwithura kithira kria gavana nkatho no ntoba koyoria wera ne burerere Ameru ntukwira anyunya muma na were askari baraba bari bekorito ngabana ora waitere ora teishe Meru mwanka ko ngabana wiba shoke kenda bomba kuritira antu beto ngwe na kurithia ngombe cietu ora buri uchumi bwa antu ba Embe North Embe Central na tigania so ibo ya ngabana no ntobwa ku direct bwana Mutethia director wa oku eya oni na kambe okwa katwito tethanire ruari mantu ya security ruari aturi ni Rangers barabetu bombere kwa with drone itare ya mutongorio ronge urari kuo bacokete tokeria gavana wetu katho nontu bakumba kwiyotwatia ukaria urithia bwetu ukiminya Gembe North ni area bodete 70% Isiolo County ira yitherwe ria arindi na batwi twitherwa ngombe cietu ikire yana au na antu bara twelekene nabo ni antu ba rithia ngombe ira na baiya ngombe cietu endi twitigiria kosi kige ya ruari
kiatwikira inya na bawatanira na askari betu na KPR tukethwa twina inya yo karia utonga bubu wetu ende riu kiria atongoria baba kiaria we push for security. We are asking the interior minister araniria na minister wa agriculture araniria na thirikari, we need compensation, watu wetu wapewe findia na governor antu betu bathatu baroreire kuwa pole michiyo na aru etu kwaria batithiki katweterete bathikwa antu bai bari na michinka iboragirwe na michinka ereta na antu ba Samburu na michinka ni irawatikanire turenda kwa heshima nene mono bwana governor araniria na governor wa Samburu mwire na wate antu bake araniria na president wetu oyaura MPs bakwaraniria noe antu betu baukua antu bembe bakuthina ng'ombe cietu ikuthira aromba after incident ile kuona bunduki kinya ng'ombe ile cietu ciorere inyecu ikalema ora bunduki ironekera haraka kinya ng'ombe cionekana itare kai nikenda tukethwa twina turastira tunoke thirikari ikethwa kimbe ya fruits na ikethwa tutethacia inya ngavana nete awani ngavana mwenzake wa Samburu amwire narekane na into bietu aite itarera muchetho na ngavana orongo ura mami girasi aite ngavana oro mamie ng'ombe cietu na acokie mbere tutirejera batu tuona inya ko muntu aga kubwithe crime kinya kalaba gakona kana gwake kana ngua oriji ye kawata muntu urore nyumbora uke akwithura bunduki cietu ikuonekana nara kwa antu bau antu tayari babati kwithura bawati nkiripotera Meru TV kumando Murwige Benath beta mukiri onkonja. Seneta wa Meru Mheshimiwa Kadhure Murungi nethiritwe akiriungana arantere chia kibiri chia kiri nchuku ya kwiga ikwashi arethiritwe akina mbere kwigua akiwatu ageni na kamiti ba nchuku ino kwina mbere kwa bakiona na gire gikeno kiao nuntu bwa ndiunga ino ya seneta kagita kwaria wake seneta Kadhure nethiritwe akina mbere kwa kinyiri na kugati agatira kuriunga kiri wanda bionde amunkuruki kaina mbere kwa kiringatira kuona ati arimi ibakwina mbere kwa bagiukagira mwaniki wetu wa Ntheto Mwende wa Laibuni nawe na ripoti ino. Seneta wa kaunti Meru Kadhure Murungi na aliungirite nchuku yo ikaikwache ya kibiri cia gicigo mbunge kia Buri araba kiaria kamiti ba nchuku ye bonanite kuwirwa kwa amanomo wa togeni bunene na aru agatukenete muno turiungirio na arabo seneta wetu wa Meru County augite gakurukira aja one ngugire ithithagua ira turita turi arimba kibiricia na kwija muno na arua eja twamba gutindania noe twaraniria noe twamwira challenge cietu ira twina cio na uraka atwira tumbita gukinya mbere gwita mbere na arua twina gikeno gikinene muno na twicokagia nkatho cia mwanya kiona rabo seneta wetu ni untu bwa kuona kanya tutikujukia buri untu bwa kawaida seneta wetu turiuga ibwaga ni untu bwa kuona kanya ukejira aja ni untu bwa konsani arimi itokuga ibwaga ni untu seneta wetu konsani retherwa eneo kiri arimi ba majani na ri tuga wagitetera majani muno kiao ke wiki njare eu ni tamburukite kibatwe na arua auga ibwaga eje atethiginya arimi ba ikwachie one ora bakaraga one challenges ira betherwa benacio na kwa wituige tuibwaga tucokia nkatho na tuga ibwega seneta wetu mtetezi wetu na ento itwize ke mathina jonde jara twakwira uga prepart na ingwitikia na arua itugwitira bura muchunkwa ugaga a problem share is solved na baba gitariria seneta mathina kathumba yarabona nchukune je bariua kuthugane tugumba kwa kirokoro ni story nje itombere kurikia mantu jonde jara jendeka ku itwatigarirwe twina thina cia kumba kwithirwa tuti na into bia gupack igwache bira arimi bakumba turetera tutikumba kinya gutumira store iro ibati gutumirwa kenda yumba gutonyithia ngunia inyinga iria mutaramu augite ciomba gutonya ku na irio turonere kwina obatu tumbe kwaraniria na seneta wetu ombe kwijira aja atutethia na ume kinya kethirwa ati umba bungi atutethia na ume kana ombe kwaraniria na thirikari eu ya county government kenda tumba guthetherua na packaging materials ire ikwendeka ndene njeje kinya ofisi yetu
tayo mbeta kwithira iri equipped. Turiuga nento ofisi ni nyingi aja twina ofisi ya trade na inya ya agriculture na inya ofisi ya gavana wetu Mutuma Ntwithingia ingwitikia njara yawe tamburuka kiri ofisi iu cionthe tukona utethio na jau cionthe twakwira seneta twina uhakika ugatutetheria. Nawe akiaria seneta Kadhuri Murungi ari wa karingaringa miari Kathumba ni kenda otiela murimi wa Ikwache na kuguneka amwe na otiela nchukuye kibirisha ni kuona into bionthe bire batere kwithira ina bio mbwibwega kiri kibiricha aggregation center management chairman na kamite yaku no ntubo gutukaribisha na arua mbuge kuirwa muno ni kuona maendeleo jaria twina jo Meru. No twingarakarite around miaka kadhaa na riro ndeja kuona future yurimi bunde bura twina bu Meru age kana Kenya ni gwita side ya cooperatives. Wibwega no ntubwa through the national government yo ni bwegerete aggregation center yaja no ntwaja ne onkoro ya Ikwache actually iri in this area turi challenge bwe nacho na ndigwijiraja tukomba kwali na ofisi usika kwicho gweta kwina kinya ministry of cooperatives very elaborate na twina PS wetu kiburi from this area tukinyoe tukale no tuone na ate cooperatives iririo je ikwambire ya potatoes na ate mbagu support wakenda yumba gukira no tunande jeje kaja kwanguka future ya nande ikwajika ire tukumikira uruka mundu no twikwambire thaini batu gwitate ukira na limbage imani nio na bone kwa chibareta ibikomba gwikwa bwega bitekuma no ntunukuona na no ntubako ka packaging material kwendeka abikwambiria kuma kenda nonga biembeu so ibo kwenda muno bonete a lot of support ngale na Kenya County Government ya Meru na ngavana Mutuma Ntwithingia nikenda nwe omba kuona na tekinywa keja kuliungaja no ni support ikaliomba kunenkera center hiji reaja. Kiripotera Meru TV kuma Bore Mbita wa Mwende wa Laiboni. Tukithina mbere na thero chietu nyuma ya JL Marete kuina mbere kwigua agi orota wa tomwe wa mawaziri magavana Mutuma Ntwithingia na mujumbe wa Bore Mugambire Ndekire kuina mbere kwigua kiariria mantu makone mawaziri mamaki wa gutie muntu nomwe wa kuma rutero Bore thiretwa kina mbere kwa kinenkirwa kanya kana kiorotwa kiri kiameno ya mawaziri ende Marete nethiretwa kina mbere kwigua ikinyuka na kugana mbite kwa na gavana na kuina mbere kwigua kebera kanya kara kethiritwe kithukua ni Karwitha orumite nterino chabori na ikengwa kaina mbere kwigua agitungataga kiri rwangirura Marete arathiete na mbere kwigua agitawa tayari Marete nethiritwe kina mbere kwa kinenkanire barua kiri county assembly ya Meru na arende baba kaina mbere kwigua baki unga wa mauri kuma Alhamisi na Jumaa na arabungeni no ya county ya Meru. Mwandiki wetu wa Ntheto msimu itonga no tubangirite ripoti ino. Guku ni kugwitagwa kurita ngugi na wiru bunene na ngwataniro injega ja uria iturite kuromberwa ntuku ya narua rietwa ria JR Marete ni rumbire kwithirwa rikieverua na gavana omba kumenyithia MCAs kana assembly ati nandi ni beretie rietwa riria na antu awe kwa jukua ni Joy Karwitha ari wasiri wa rad na ontuburia ni bumbite gutuma ona kinya assembly yona kugurugu kunene aria nayo yugite ikethirwa yeterete jangaie kwandira ntuku ya Alhamisi nikenda ikamukurukiria mawasiri bawe nikenda ngugi ikomba gwitana mbere sitting afternoon to receive communication kana message kuma His Excellency the Governor of Meru Reverend Isaac Mutuma that I could nominate another person CCM Joy Karwitha kitikia land physical planning and urban development inyo yakarika nontu urora yitiki ubwana JR Marete akureceipt wengwa kutina coercion au step down nontu bwa pressure era the sign of body na nontu gavana narenda kwithirwa na thirikari
ikungania Meru bonde kana an all inclusive government marete ona iboya a step aside na tomushogeria nkatho nto uyu mutongeri omwe ukia kuona kwina issues uyu mutongeria ura wendete antu uyu mutongeri omwe thasio na tumwire pongezi na haibwa lusite keto tukaromba gavana that marete no ntubwa ikarikeria thiare ungwana kinya kanya kanje kakoneka na considered singwetike tukario antu babure by represented kedrikari na tubere they are part of Meru tubendete na kinya kila byangu welia na inya gavana atara already CCM so tuataki history ya Meru together 24 out of 10 so barabara wa Meru the male men batendete the ladies tubendete mnona wendo na nkoro na kirundu so we have 4 CCM ladies in Meru County for the first time in history of devolution. So pongezi the new CCM Joy Karwetha to wish well to karitangwetu kintugemwe and we support the government 100%. Beto Meritin Julius Kaimbo Mekindori Ward bugibwa nonto bwa dietore ya ruarere ya kongela CCM kuma bore constituency Madam Joyce Karwetha orana nkirwa gitekea CCM land physical planning and public works na tugenye iboya mnonto bwa anje yara marete nonto bwa wetikeria wengwa willingly ko relinquish kitekiawe nonto bwa kwenda Meru na ngwataniro Meru na mbere kinyanga vana iboya muno nonto bwa kwithira I consider it na kithika irabura mwananchi akuga na akathiatia regional balances kenda at least kugenda cohesion torethirite twinde twinde tukie struggle ya kureta peace ni Meru na waiting ngwenda na wangwenda mbere na nomination ndio ya Karwetha ni tumioke na kuwerua na tukauga baatu nende cabinet ya mheshimiwa Ntwethinge kwa complete na thus dikato mato ya mubira kona tweterete marito ya mubira wa kona nondo baatu turenda wita tutekwenda wita kabati baatu turete wita mbere kuto akuluge marito yu on Thursday with no objection nondo wito kwenda Meru alitorangwe na speed sana speed ira tire rarakia verbally yetu ni action oriented speed na ibonto to akuluge marito Thursday kenda mutumo na cabinet yo karandinyo na kubanga go fast track project chieto kenda twitangwenda batuta mashinani tukwita tuta mashinani tarera ya kwena drama nyingi muno but this time round is action time na twakinya mashinani tutiranto ngwe na thirikari njaro ya mutumo Ntwethinge in the time kenda ngaba nomba gwithira ina mawasiri yawe yara ya komba kuritira Meru ngwe nangasoge nkatho mingi muno kiri yes excellency mutumo Ntwethinge no ntupo mbere antu barambete gwithira atusaguririte ni antu competent na ni antu bendete Meru na ni antu baraba komba at least kumustethia omba kwa chief kana ku realize manifesto yawe na muno ngasoge nkatho mingi muno sana kiri kwa niaba ya bantu betwe no ntubwa nomination ya Bariu RCC wa round ko inyewe ngwera his excellency boya na ntu Bariu ni muntu very competent muntu wendete Meru na akaritangwe ntobetwe akaritangwe Igembe South akaritangwe Bore akaritangwe Tiania akaritangwe Meru yonde ya nao yana no ntu ibisi mchapakasi ni muntu ena experience na muntu oisasawa yau nä njondetie kwithirwo nkiora na nkigua mbita MC Mwitonga ngikuripotera ndi ndene ya Northimenti Meru TV. Gavana wa Kiambu Kimani Wamatangi netherete akinambere kwigua gikiro bitanoni no ntobwa na ntubangi kenda arabethere tubakinambere kwa bakiringithana na utumiri botho kubwa mbeshe mwingi kwa gavana ukithirwa chiringi milioni 10 na kinyembe ya shinge kathomba cia kuma kigeni na arabethere tubagikirwa mpeni nerwangirwa kuraitheria mantu makoneni na ngunku EACC mwandiki wetu wa Ndeto Jeff wagituma no tubangirite riboti ino.
Nawe Kimani wa Matangi, gavana wa Kiambu, na ithukiri ni polisi bankukuo kwa wenja na kinyobisine na bo ni nyuma yawe kwerekithirwa kiara nethirite agitumira buthuku mbeca cia mwingi na into bingi bya kaunti iu. Ni aria gavana uju ekiribitano ne o amwe na antu bangi kenda na into kathumba biethera bikijukwa ni kenda akethera kirithirwa uchonkoni. Ni mantu jatumire President William Ruto ethira akimenerwo muno ni antu baguntu guku nera nyuma ya gavana uju gwikirwa bitano ne na ikirwe ntere cha Nairobi kiri UBC nene cha EACC. Kuruki mbeca cia milioni 12 ni chithirite chikionekana nja kwa gavana uju na mbeca ingi cia ndora 1,300 ni chithirite chikioneka kinyacio. Kiripotera Meru TV Mbita Jeff Wagitumam. Bwega Jeff Wagitumam nontu bari boti na njira inkinyanire ku ni babu mbuga ni bobera wani nthiguru nontu iko bakuruta mbeca inugo atokerekana riboti ino gatuthinara kaunti ya Tharaka Nithi na ara speaker wa bunge ya kaunti ino ya Tharaka Nithi bwana John Babu ethiritwe akina mbere kwigua akibaragiria mantu makonenie na kugarura kwa katiba ethiritwe akina mbere kwa kendekithia kuruthirwa ugaruruku wa katiba kirimantu mwanya gati kamama na mangi ethiritwe akina mbere kwa keragiria na riboti yetu banganire tubwega ni mwandiki wetu wa Ntheto Murimi wa Mbogo. Speaker wa mbunge ya kaunti ya Tharaka Nithi John Babu narugurite mashindano ma mubira ndeni ya gicigo mbunge gya Chuka Igamba Ng'ombe ara mashindano mama mari na timu 90 ira ikeigwe igishindana ndambiririe kaugire karuta tournament ino tondu yetu kumya kwina mama ina pia cia thirikari cia kuruta tournament yetu kumya mujumbe utena 5% ya kuruta tournament ya kanauga 8 years atumake maratwirite omunthi atete kinya kibaroria kadhana tukengwa. Na mimi nawashukuru kwa sababu mtatufukuza hapa. Na sisi hatukuja na fitina. Na tulisema wacha tukuje tufukuzwe. Na nyinyi mmetukaribisha na tutafukuzwa. Kwa hivyo mimi nataka kumwambia yeye akuje afanye tournament yake baada ya kuinvest so much au kusema ati wote tutawafukuza. Kiaria kia thoni giki kira gikuruthiritwo kienini gia Kathwana Babu augite athukitie tagaria riri Kingo aukiria biegwa bia mbeu mbithi kiri mibira ara kinya augite na thukitie nene bairabu bira binene guku Kenya kuja kuona talent ira mbega kiria chethi ndeni ya mashindano mama Kingo babathukia mwaka tutenderie mbakati yetu na ciari ntwara ciari twacoka turuthie na mbere tumatererie kwa identify talent yao by the time tukuendelea na tournament ino twite coaches manene mama Taska Nsima Gormaya mauti base ngombe kwa identify talent Kirimui wa Harambee Stars tukageria monte and we started talking to them kimekani vijeme kiendelea mara mafiona bawirito tusiendike siengangirwate motoru atukamweke Harambee Stars atuingia jana nabo kia thoni giki kuri na ma MCs Kathumba amwe na aruti ngugi kiri thirikari ya kaunti ya Tharaka Nithi ara bonthe baugite nkurukia mianka 8 gutionekanite mashindano ta mama ndeni ya kaunti ino Nimeenda kutokelea mheshimiwa John Babu Kado mundu awezi ciana cietu cia Chuka Igamba Ng'ombe sawa mheshimiwa John Babu kora sehemu to save for the last 7-8 years tutikore totwe na mibira tioma Kumbuka ngombe ndo akaye mubira ndiko benania uwe kwa ndara wa kusa wa John Babu
Nundu kura tumite kuria iguru tutanie tumumira nanza kumwonera kuriku tukuambiriria Tharaka-Nithi County na maofisi mama ange mari wao marĩtũke kama ng'ombe bena mbeca cia kũringithia mĩbira no kũimagine 100% sure mĩaka ĩno wĩra na wana mĩbira twabata kũrora mĩbira no makoba na ndio bila kũigua mũrĩo iko mya gũkũ kũigua tinyende tũkwambĩrĩra mũkũrũ ũyũ mũkwambĩrĩra ni rũne rigi ĩno tone kana tũgakũria baba tũgathũngĩre kwĩ kũraba wĩre na ũgathũngĩre mũndũ kũrĩkũ na gũtigagua ngoni biũithie mwena information yuthie no tiba tũgũtaio gũkaikara mbere. Ara no MCA we Gamba Ng'ombe Njeru Ing'ara na ũrakũrũĩra gĩtĩ gĩa seneta mwaka-inĩ wa 2027 onekanĩte kũmũria waziri wa michezo ndeni ya thirikari ya kaunti Maureen Nyambura gwĩkĩra mĩbango ya kũthondeka bieni hamwe na kũgũrĩra achethi baba mĩbira. Maureen, si hawa watu na hapa kũhũthĩra practice ciao ibaro bieru bikariatiri biera na hapa jukuru na hapo za sports ile na hapo za hizi kidogo ibaro bieru biera ile ndio anavyo ile ndio kabanja bienjwe kenda na huko kuliga mipira ndio mababu na kwa ile bakaanza practice unaweza kabangwa leo okay kama za kuuza kabaino ibeje ibaro bakainge mipira kwa bahatiana naomba tu hata leo kwa mipira ikawa government ndio 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 mipira ila uneneti sio ndio kidogo kenda na hobe yako kwa practice tare ile akabi kuteje mnoino ndakaile akabi ile mupira kutukura muno Kĩathoni gĩkĩ ciaca itira ũrara wa kĩromwa kũrũgamaga kwaria onekanire kũringĩra Mbabu Ndebe gũtuĩka mũmbunge wa Chuka ya Gamba Ng'ombe mwaka-inĩ wa 2027. Mheshimiwa Ndogo Mbabu atuombete kula for the last 15 years. Tutemurumyeni yao de bura kwa ngana tiu. Tutemurengana nisio. Tutemurumyeni. Ndeshika ndebwe mpasa kota munde chia gokinira. Ndiko kwata. Endelea ni gote ganto balo ngikali. Ndiko kwanda nao. na sisi tuombee spika wetu, tumwombee kile anataka, ili tuombe Mungu ambariki nikaenda mama papa yao mpaka kaya maketatea amba kinyani kana tebu. Ara no spika Mbabu akũrũgama augĩte katiba nĩ batĩri kũrũthĩrwo mũgarũrũku na gwĩkĩrwo watho rĩkuga wa kĩra mtu akathura wa gĩtĩni gĩa siasa abati gũtongoria mĩaka 10 gake na kuma ũgo kĩingo mũtongoria gũngĩ athũngĩra. And if you serve for 10 years, you cannot bring any other new brains wherever you serve. Messi ya mero tibaretoza vile vyake kufanana ni uja speaker kanti kama chiari chike asiendelee. Ujumbe na wazao yake 10 udeme ya mange mero angetoendera. Alwene ati mubezo wa kwa neno edeno wane bora yake kwa kuruka. Hello. Miaka 10 inatosha. Na mimi usema hata wala watu waliandika katiba walikosea. And if there is a referendum, I would propose that every elective seat to be served for 10 years. Kama kwenye wabega ya president, ya governor, hata hiyo ingine ya MP, ya senator, ya woman rep, hata ya MCA, yote ikiwa miaka 10. Kiripotera Meru TV kuma kĩeni-inĩ gĩa Kathwana mbĩta mũrĩmi wa mbogo. Na riboti ĩno ya mũrĩmi wa mbogo mũrĩithĩri wa Meru TV agatuonera kanya gakumagaruka gũkũnjĩrwo anini na tũkĩrĩa marandũ rũterwa rũngĩ menyothi kũraitu gũcokera kengo tũthi na mbere na Nderu cha Meru TV ũgoro. Msimu wa kuvuna chapa na tatua tatu. Kuna guaranteed 1,300 vuna cash baada ya kila nusu saa na daily vuna bonus ya 1,100 kila Jumapili. Unaweza vuna hadi nusu milioni ama tuktuk ndani ya Tatua Bonanza Live na zawadi zinginezo. Vuna chapa leo na tatua tatu. Ingia kwa M-Pesa paybill number 150 account Meru TV. Amount ni shilingi 10 hadi shilingi 1,000. Over 18s only. Gaming can be addictive. Play responsibly.
Munangoja nini? Cheza tatua tatu saa hii. Kujani tufune. Vuna chapa leo na tatua tatu. Ingia kwa M-Pesa paybill number 150 150 account Meru TV. Amount ni shilingi 10 hadi shilingi 1000. Over 18s only. Gaming can be addictive. Play responsibly. Nwethiritwo gichwana aria ukagura mabati ya kuimba nyumba yaku na style ile kwenda Duralong Mabati Factory Limited turi aje ni ondobu waku nitwendagia mabati ja rangi mwanya na ja mithemba mwanya ta Duralong Tile, Box Profile, Durahome kana corrugated, Duralong Roman Tile na magori ja kuguna mukojo waku. Beta wa Muthomi kuma Duralong Mabati ni operations manager arengende quality control officer. Duralong Mabati tubwetha cia mabati ya mithemba mwanya mwanya na rangi mwanya mwanya. Kuna rangi ya blue, charcoal grey ni ringi mbingi rowisi. Tubwetha cia no accessories yayo ya ridges, tunaona kinya misumari na rubber washers. Tuita mabati yetu kulingana na ithimi bya nyumba yeku. Nkoroki netukamataira ateja betu mabati mwanka mochi Duralong turi Isiolo barabareni ya kuerekera Isiolo Airport. Kumenya manto nkoroki toriongere bichine chieto kana toringere dimo kukurokera 0110 581 292. Duralong Mabati Factory Limited. Tested, approved and trusted. Bwega tuchokera kairi mridhiri wa Meru TV. Tukithina mbere na ndero chietu na tia karibana arante chia ntiroto wande akarama. Bedhere tubaki na mbere kwa baika dha urutunguwe bwa mujumbe wago mheshimiwa Mpuru wa Bori. Na ala bedhere tubaki mukadha nuntuwa kinyidhani ya mirandi ya uthi na mbere. Mwaliki wetu wa ndetu wa damzi muturi wa The Ranger na wena riboti yenu. Akariba ntiroto wande akarama gicigo mbunge iketiganisti bachumirite no chokira mubunga wa Mpuru wa Bori nkatho kiraba kuwa mawirane ombete kwithaki bekira kaitene karomba kwithaki romba kura na mbirite kuyure bomoko bomwe mono bekenera barabara yankurukia kilomita 40 na ile rombete kwithaki babwithira ntereu bakiwa barabara ni ombete kwithira kibatethia bonene mono kaitene kaka Mpuru bakuwa batena thene komba kwitha bagita kurima miunda yo Rwanda. Woni ngoretwe sana ni mheshimiwa Mpuru. Mheshimiwa Mpuru kankura uwe mutongorio wa umapio na ni uma uwe mukiri murungu. No ndo mantu ara yongo waure okabwithia inde romba kura ndene ya ntura ya ntiroto kana ndene ntura karama ni uma ito yone tokibwithia. Kwa yake mheshimiwa Mpuru ngochokia nkatho ndende ne ntura ya ntiroto kiwa mheshimiwa Mpuru ukia kwithira woro itene miaka era twaria tukura toromera kilingo ne ara ntiroto ndre school ni ma itukona lorobaro tarira no mheshimiwa Mpuru atwakirite ti mheshimiwa Mpuru atwakirite lorobaro tarira ire ara loi ankuwa iboya mainda kithomba na kithomba gititalika no ntuva mheshimiwa wetu ura twendete na inya ona rabo Kiomeru no ntuva barabara yumete Karama kwangera mwanka ya turara ndiyu tware impara lakini nkuona yakatutiri wa impara ringi no ntu barabara ya tutethia na njire kari atiri na turona kwikura yako wita kurima no ntu erie tutina miunde kwana lakini aitikara no ntu barabara tukarima na twarima bia kura bia tubiti orera kithake no ntu tuketha twina minsi cio kamata ngari ikena mabarabara mbikibiki yote iteta aina kinya miunde tu ite uruma ringi inkuona atire aitikara kare thingambe tukaira kinya mboleo na ara na ngari na mbikibiki no ntu kwina barabara wita yuriko Nkurukia karibu ibombite kwithira baikenenkira mukana siasa bakomba kwithira ikira siasa kire mirandi ya witi na mbere bakiwa bukira bakwenda ni kurutira ngwende ti siasa itina mbere kana nyuma bakiromba Mpuru wa Bori wita na mbere komba kwithira kibabwithira manto yange mwanya mwanya nanto enduka nkwera Mpuru wa Bori mtake wakwa eteloma kwena ntu beyite bakikaira siasa barabarene na nimbi
kaba kwenda kuonania yakote ngurutete lakini tu twina metho na twina mato ituia bwa na itona batu tutentumumu na batu twikura na twina kura na andomi yao ni nyumbani kikundi kio kona kena nguo hii ekoroba nguo hii ntune kikundi kene kundi kenene na batu tuweterete iturari na kiriro kingi muno itare ringi na nyanda kachetu iweta bikibiki twikira kwithira tukiuthika na tukuwita ngurika na barabara irathuki lakini thai pro abori na ibe tukiriro ketu atubithiria barabara ya bobo umeona barabara yongwa antu bantu rea bakuria pro abori athambu na mbiloi pro abori athambu na mbiloi Kiripoti Meru TV kumatia Mbetanda Msimoturia wa Thirinja. Iboega nuntu bwa riboti ino na njira enkinyanere kuna tukithi na mbere na ndero chietu nwaria mutongoro mugongo President William Samoei Ruto na ndero twakina mbere kwa kiringira ndebe mutaratara wa SHA araithere twakina mbere kwa mutaratara uyu kaina mbere kwa gitethagiria bantu anene kiri kwagirithia ugimaga ndiguruni. So tumesema, and this is the commitment I made to the people of Kenya, ya kwamba tutafanya universal health. Sio wale wako na uwezo na kazi peke yao wanakuwa wagonjwa, kila mtu anakuwa mgonjwa. Kwa hivyo lazima tuwe na mpango ya serikali that covers everybody, ambayo inafikia kila mwananchi. Na ndio sababu umeanza kuona tofauti. Wale 80% ambao hajawenda hospitali na wakalipiwa na bima yoyote, sasa wameanza kulipiwa na bima ya SHA. Sasa wewe ukijisajili saa hizi utaambiwa na program ya SHA, kama uko na uwezo ya kulipa utaambiwa kiasi yenye utalipa. Kama hauna uwezo wa kulipa tutajua hauna uwezo wa kulipa, tutakulipia kama serikali. Lakini hiyo ni kwa level 5 na level 6. Level 1 mpaka level 4 kila mtu bora umejiregister, you don't have to pay anything. Unaenda hospitali, unatibiwa, unaenda nyumbani, hakuna maswali, hakuna malipo. That's what we want. Nasikizeni, nafuatilia. Jana kwa mfano, watu wamejisajili jana ni watu 47,000 one day wamejiandikisha. Kati ya watu hawa, watu 22,000 wamefanya means testing na wamelipa kiwango yao ya malipo, kwa sababu ile mtandao imewaambia kiasi ambayo watalipa. That is what is going on in Kenya. Kwa hivyo msisikize propaganda ya watu ambao hawaelewi nini inaendelea. You are lucky nyinyi watu wa Bomet mnajua nini inaendelea na mko kwa mpango hiyo na mnafanya vile inatakikana mfanye. Mimi nataka niwaulize wale wengine wote, Kenya is moving forward with universal health coverage. Kenyans are registering in tens of thousands daily. And those who now know the benefit of SHA are actually paying their premiums because they know they will be covered and they will benefit. And they will not need to sell their properties when the time comes, when they are looking for medical health care. Njuu ya kureithiria mantu makona wandiki bwa Ntheto MCK bethiritwe be na mucemani wantu gochiri na ara bethiritwe bakina mbere kwigwa bakiaranigiria na andiki ba Ntheto na muno nkuruki na ara bethiritwe bakiaragiria mantu mama kwandika Ntheto bakiromba andiki Ntheto bonthe kwina mbere kwa bakithukagiria na gitumi kana na unene ngugi yago. Mwandiki wetu wa Ntheto MC Mwitonga nawe ripoti ino. Media Council of Kenya ntukuya narua ni bombete kwithoba na mucemanio na kithurano giki nendene ya mutindo kangangi aria bombete kwithiro bakiariria mantu ja gucenjia mawatho mianya na bomba kwithirwa
bakiritana andiki ba ndeto uria bakomba kwithirwa bakirita ngugi yao na njira iria yagirite nkuruki. Kwa majina ni Karanja Jackson na mimi ni mratibu wa Baraza la Wanahabari Media Council of Kenya. Hivi leo tumetamatisha kongamano ya siku mbili ambayo ilikuwa public participation, ambayo ilileta washikadau kutoka vitengo tofauti tofauti katika kaunti hii ya Meru, ambapo tumekuwa tukizingatia na kuangalia vipengele tofauti katika Code of Conduct for Media Practice ambavyo vimeongezwa katika ile Code of Conduct. Tumereview the Code of Conduct na ndio maana tumekuwa na hii public participation kuwapa wale washikadau nafasi ya ku-internalize Code of Conduct hii na kuangalia vile vipengele tofauti ambavyo tumekuwa tukizingatia. Ni moja hiyo ni child protection, ambapo kuna clauses mpya ziko kwenye code ambazo zinanuia kuangalia jinsi wanahabari wana relay information, especially yale ambayo yana involve watoto katika jamii zetu. Tukumbuke kwamba watoto katika jamii ni kitengo muhimu sana ambapo wanafaa wakuwe protected. So the revised code itakuwa na vipengele tofauti ambavyo vimeongezwa kuhakikisha kwamba wanahabari wanazingatia sheria na protecting the children in the society. Lingine pia imekuwa katika jambo la the vulnerable people in the society, ambapo tumekuwa tukiwahimiza wanahabari kuhakikisha kwamba hata wale the vulnerable people in the society wanapata ample coverage both as news sources and also news makers katika vitengo vyetu tofauti vya wanahabari. Himizo kuu kama baraza ni kuwahimiza wanahabari kuhakikisha kwanza kwamba kazi yao wanaifanya kwa uadilifu unaofaa. Integrity na professionalism ni vitengo kuu ambavyo vitahakikisha kwamba kazi yetu ya wanahabari inaendelea jinsi inavyofaa. Na jau ni John Ndaikia kwithirwa nkiona na nkigua mbita MC Mwitonga ngikiripotera ndene ya Mutindo Kangangi, Northimenti, Meru TV. Iboegano mujumbe wa Chuka Gamba Ng'ombe patunethere twakinambere kwa kiaragire mugongo wa Muchuka na arade ni bunge kana nande ni bunge nene na ara warerure twakinambere kwa roke wa Twambaru ni mujumbe wa Tharaka Itonga Murugara arende ruthere twakinambere kwa roke onekanaga rware utetheria bantu nene mukari wanara ntere chia Chuka. Mwandiki wetu wa Ndeto muri Mwambogo kurakaire no na report ino. Member for Chuka Igamba Ng'ombe. Mujumbe wa Chuka Igamba Ng'ombe Patrick Munene na iretaro aria mbungeni akendekithia kariba Chuka gutwekithwo na kumenyekana ta mugongo. Speaker Elias to do this petition regarding recognition of the Chuka community as a tribe in the Republic of Kenya. I, the other side, on behalf of the Chuka community of Kenya in Tharaka Nithi County, draw the attention of the House to the following, Speaker. 1, that the Constitution of Kenya in its preamble affirms the national pride in the ethnic, cultural, and religious diversity as the bedrock of unity of a sovereign nation. 2, that Article 44 of the Constitution recognizes that every person has the right to use the language and to participate in the cultural life of the person's choice, and a person belonging to a cultural or linguistic community has the right, with other members of that community, to enjoy the person's culture and use the person's language. The matter presented in this petition is not pending before any court of law or any constitutional or legal body. Therefore, your humble petitioner pray that the National Assembly, through the Public Petitions Committee number 1, inquire into the matter with a view of securing urgent recognition of Chuka community of Kenya as a tribe in the Republic of Kenya. Make any recommendations or actions it deems fit in addressing the plight of the petitioner, and your petitioners will ever play. Agakiwa Chuka mwangera gwirina namba ya Ntobako kana kumenyekana ta mugongo. That the Chuka community has a population of more than 117,000 people who are primarily located in Tharaka Nithi County, are owing to the historical, cultural, and economic aspects of the Chuka community, there is a need to formally recognize them as a distinct tribe in the Republic of Kenya. Kurugina ugeta mugongo yore na manto magiontoira marama kubathorana na migongo era yenge wamwe na marieto kinyame karera na utongoria. And have a cultural and historical claim to the land known as Magodoma Chuka, which is now part of Mount Kenya National Park and Forest Reserve. That although the Chuka community has maintained governance structures, economic activities,
and cultural practices that distinguish them from their neighbors, the Chuka community has not been recognized as a tribe in this country. The members of the Chuka community have their own unique language that has unique phonetic characteristics that are substantially distinct from those of its neighboring tribes, including naming systems, circumcision rites that make it distinct from the neighboring tribes, unique and historical governance and leadership systems comprising of council of elders such as Kiamagyankome and Kiamakiamugongo, which have been and still are crucial in providing community leadership and direction and resolving conflicts involving the Chuka community. It becomes difficult, especially when the rest of the communities in the Tharaka-Nithi are simply termed as Meru. So time has come for the Chuka to actually be recognized as a distinct community. When the time comes, I will appear before the Public Petitions Committee to support this petition, shed more light on why this recognition is necessary. Ibwega ndagara waiguna nuntu bwa riboti inu kuyongona ta murimu ambogo nuntu barutere rwarungi lakini bwega nuntu bwa riboti inu kana riboti inu ya ndagara waiguna tukirekana neo tuthinara ntere shia bori narendi nyuma ya JL Marete kuinambere kwegwa akiandika barua na kuga ati kana kuinambere kwegwa gikinyuka kanya karara orotetwe no arirende mwingi no thiete nambere kukiruta maoni mwanya na ukatha etwerere kagitani waku Ameru bethere tuba kirombo gutigira ati bakuinambere kwa bakinenkera kanya agavana wa Meru Mutuma Mutwethinkia kuyuthirwa kibanga na ya thirikari yake na menya enda kuinambere kwegwa gikagirwa siasa. It's quite unfortunate ndona baruga is actually ya one Mheshimiwa Marete ako cheba eberia no ntunyawe ngona kwenda kuona ni akiuga ukika kwenda kuona kuna unity na correspond kiri pressure ile probably ile rale ku ya Mheshimiwa Ridiki ile rambiritwe lakini ngoitekia tria Mheshimiwa Ntwethinkia onde Marete Jayara ambo mutethia in one or the other kurungamira giti kia runs na rari na IG ambo mutethia na contribution one Kambuge ni a patriot ikuona ni other than kueberia gitumage kingi na kugeria kuona nande pressure irere political pressure na mbi ya amount to such that kuona Mheshimiwa Jayara akuchieberia but ndingi appeal kiri governor na mtunwe na responsibility appointing authority akarani ndi corona nora appointed JR na mutongeri ongi at least bomba kuchoka kutethera. JR is a good person bomba kutethera, has been really supporting devolves government na no mutongeria uraiza na kirira ikinene muno kiri Amiru kirira kinene muno kira tuwezaga turi Amiru na nuji mubanganyo mantu na imutaramu mantu zera na kirira raiza na thirikari raiku na iraiku lakini hope kinyakethera kwebera yomba kuthura thirikari ni renda muno contribution ya weno ntuba wisdom na mathuganithira nacho ta gutethira Mheshimiwa Ntwethinkia Kambuge tiboga muno batu turi atongeria kana akari ku pile pressure kiri Mheshimiwa Ntwethinkia governor wetu kubwira no kina nani abati kujukia thirikari ne kana ibawa abati kutiga thirikari newe no ntu at the end of the day backstops kiriwe na kinyakethirwa Mheshimiwa Ridiki ugaga uti antu babori akona bari representative ne kuja kuthurwa baringi karandi kurba karandiria no ntu Mheshimiwa atibati kurazimishwa unless ikeja kuthurwa kuwi hidden agenda yare ya mutongire fulani kuthurwa kuina mtu warega kuthurwa thirikari nera twinayo ko kira ni mpati kuria ibati ku appeal kira antu betu tubati kuumiria na tuka Mheshimiwa Ntwethinkia kanya akathurwa atare kanjo yawe ile ombo mutethia ewe wengwa no ntathe ndi tutumba kuga no ntathe ndi ituthite tuna kanyuma gaka thuku muno na utwitirite nande ko tutibati kutha tuninga siasa kila kirio tubati kuthithia ikwigika thirikari ije na tumuikike na antu bara komba kuthura bo abatarite atwera tukinyite turi antu Amiru na kuringana thinira tonete na political environment
kinya ikinyoka tegera nandi mumiru kana mukenya arenda oteka ura professionalism kana contribution yako as an individual. Iboega nako kagitania kambure thiete na mbere kwaragatia ganthiguruni no hario na mwingi withiritwo kirombo gutigira tiba kwina mbere kwa bakianda miti na ikengo kwagirithia diera. Mwandiki wetu wa Ntheto Murithi Waba no na riboti ino. Arimi baria bari akuĩ na miuro kana miuki ya ndũnji ndene ya miuro nibori tubombe gwitikirie gukura mibao maguta metira itagwo minyoruji na njirenge mini ure na mbao mauta lakini antu nobo ubati kumenya banda mbao mauta ira nontu ni ukora boya bakona mbia lakini tubati ubera madhara yare kuthithia kuntu kumoyo onto na kongone na ara no umiande nao lakini umianda nthokene cia rui marimbene ibwo kuona thino tweta otapurwe mipaipu yonthe kwatwika utikinya ruji kwa nende campaign yitu watanirite ringi ukuona oya wita nara Rwanda rwende antu ibwo kwimpara Mselendo uria waromba gitikia obunge rutererwa egembere gaiti narikitie kuga antu ba Meru ni babatebwe kuanda miti ire kumenyekana ya mirangi na mirangira ina ogweta bunene ire kuma ruterwa China ntunio ikumba gwika ruji bwega na ikumba gutumika mpempe yakura ikuluka mpempe iji kwa unende tukawatanira kinya thai twanjiriretie ikundi bya youth bya kwanda bambu ito import kuma China na untukura kuonge na te bambu te mirangi yontwe ukuona na nira itawanja anti bambu ikethira ina matumisi ama ingi muno anto atwita kinya yo ikavwithwa factory already isi anjiriretie na Nairobi ni mbindiko na wingi cia wita abura kubwithia maratasi no ntukuona maratasi ya nylon ya ringirwa marufuku ende kwina kinya ethira anda bambu tethira imianda no ni umwa cash crop twenda kwandra miti cash crop kenda to encourage mtora we na roi yara kethira imwera yake mwera yora akamenya muti yora yumenyera ni umwe na akiandra kawa na akiandra mirano ntu yongwe kethira imumaira mbia. Mselendo aritie nteto iji aendene ya nchenge aria akuga nduji ni ciomirikitie kwiwa na ikathira burumi uro no ntu bwa gwithura masingira yayo tumeka ku ni masingira ya tebui ika problem kanini kwina problem nyingi muno ira tubati kwalilia no ntubwa mantu ya environment indongo no kuona rweru rwakulukira rweru nene irwathirire itaura irwathirire thangatha ni thirire ontu kuonthe ni peu lakini mantu yonthe ya thuki muno kugi ntukira tukwenda ni tuwatane twe atongeria catchment areas ira sieta riparian areas cionthe tumbe wi conserve ni ata tukathithia ke sheria thirikari kinya thai tutekwenda tuthithie sheria thirikari rweru rwa nthungu fiti 30 kuma araura kwiya na side yerengi fiti 30 imundo thirikari lakini alelia antu bao bari mire mwanka mwerene itwe tuthukitie miereje kou ni enforcement county government nontu eni ongweyo yakikishe na umete tukwende bambu nontu niwe kuregenerate roji yonthe twakikishe ikwandwa bwonka muntu ankite na roji iu niyo campaign twe niyo number 1 campaign yeire ni we bambu waua iu muntu ure na bambu Murithi Waba nkiripotera Meru TV ku maja mirigone ya igembe mawa Boyega Murithi Waba nontu bwa riboti ino na njira enkenyanire kuna iwo mate gatu inambere kwa tugicumagia kwanda miti muno metereta kunywa ruyi rwingi kengo na kinyarira retu rikainambere kwegwa rikiaga riboti ino gatukinyimuthego mara tukubanganiritie ogoroboye munde nkatho chimwanya nontu bwa kuinambere kukiritha Meru TV tivira yethire tukinambere kwegitamba na gwetigirira kunthe kathetuni kama Meru kawetherania bambitaga ni Famines wa Kimathi mwananiria wetu wa Mathithio ni Jacqueline Makina rutera rungi mwarekeria wetu ogoroboye munde ariri Phineas ithiro no tubwega.